Mwe kwirirwaho abakunzi basangwa TV show uyu mwanya aya masaha Sangwa TV show yerekeje amaso ndetse twagiye mu nkambi zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda, inkambi zicumbikiyemo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho bigabije imihanda bigaragambya kubera ubwicanyi bubakorerwa muri Kongo. Twagiye mu nkambi ya Kiziba aho naho habaye imyigaragambyo, ndetse n'inkambi nshya ya Nkamira naho habaye imyigaragambyo. Uyu munsi wa none Sangwa TV show ifite perezida w'inkambi ya Mahama ku murongo wa telefone, aho impunzi ayoboye nazo zigaragambije. Ni ku munsi wa gatatu rero ubwo izi mpunzi zigaragambije zicumbikiye mu nkambi ya Mahama, ni mu karere ka Kirehe. Izi mpunzi zo mu nkambi ya Mahama zisanzwe zikabakaba mu 2020, mu gihe imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yerekana ko u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abakongomani zivuga ikinyarwanda 70,000. Byinshi kuri iyi nkuru reka tugerageze turebe ko tubona perezida w'inkambi ya Mahama ku murongo wa telefone, maze agire byinshi atubwira kuri iyi nkuru. Mwaramutse neza perezida. Network ntabwo byose. Mwaramutse. Amazani wacu rero ni kibazo ni Mahama na ujimvura iri kuya. Ya birumvikana cyane, ariko ahari turaza kugerageza twumvikane. Ahangaha tuguhamagaye ni muri studio za televiziyo yitwa Sangwa TV show ivugira mu ntara ya Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nge wumva kuri mikoro nitwa Raji Mukunzi Jire, nawe wakwibwira abakunzi bacu. Ego mwakoze najewe ni Revera Jean Bosco kwishatse akaba ahagarariye impunzi. Ya amarezo arakomeza kugorana, ariko turaza kuyifashisha uko ameze. Perezida, impamvu twifuje kuba hamagara no kubera ko natwe turi muri community y'abavuga ikinyarwanda baba muri Amerika. Twifuje kumenya byinshi ku myigaragambyo mwakoze. Ese wabwira abakunzi bacu ndetse n'abakongomani bavuga ikinyarwanda muri rusange bari muri Amerika niki cyabateye ubundi nyirizina kwigaragambya? Sinzi yuko munyumva. Turakumva neza cyane. Icyambere numva Icyambere numva nako no kumenyesha amakungu yose uburasirazuba na cyane muri Kongo, aho abantu baricwa bunyamaswa. Ya birumvikana cyane, kandi mu by'ukuri aho ibihe bigeze biteye ubwoba kubona abantu bafata abantu bakabatwika ndetse bakanabarya. Perezida, twihuse cyane turi gutanguranwa n'amanetwork, niki mwakoresheje kugira ngo imyigaragambyo yitabirwe ku rwego twabibonyeho, aho abana, abasore, abakuru, abasaza, abakecuru, rwose aho ubona buri muntu wese icyo gikorwa yakigize icye, buri muntu wese ukabona arabishishikariye kandi yabigiyemo rwose. Niki kintu muba mwarakoresheje kugira ngo abantu babyumve kimwe kuri ruriya rwego? Nta kidasanzwe, ariko ikiriho cyose umuntu wese ariko arabona ibiriko biraba muri Kongo, ibiriko biraba muri aka karere kacu, nta
atava hasi kugira ngo abyamagane. Rero nta wese aho ari hose hirya no hino abona ibiriko biraba, nk'uko munabivuzeho, kubona abantu ari bazima bagatwikwa, abantu ababyeyi bafomozwa birababa, nta muntu atahaguruka kugira ngo abyamagane. Rero nta kintu twakoresheje uretse yuko abantu bose babigaragara babibona byamagana. Ni nacyo gituma abantu babyitabiriye rwose. Nanone nkurikijeho ikindi kibazo nkigufite, ni akahe kamaro ubona imyigaragambyo yamaze, niba wenda hari ako mumaze kubona, dore ko wenda n'iminsi itarashira ari myinshi mukoze imyigaragambyo? Urakoze cyane. Imyigaragambyo cyangwa baragaragaye cyane kuko rwagize akamaro kanini. Urabona ko namwebwe iyo muri Michigan n'ahandi hose byarabonye, mbese isi yose nasiyo yarabibonye, Union Africaine yarabibonye, abo muri SADC barabibonye, bariko fasha abasirikare bo muri bakorana n'interahamwe, bari bakorana mu gutsemba no mu kwicana. Isi yose nivuga tuti bose nta n'umwe atabimenye. Perezida, utekereza ko cyangwa se niki kintu wabwira abakongomani bavuga ikinyarwanda bari mu mahanga, bari ubwo iyo mvuze amahanga mbavuze ibihugu byose byo hakurya y'amazi magari, mbese atari aho ngaho mu Rwanda, ahubwo ibihugu i Burayi ndetse no muri Amerika n'ahandi ahandi impunzi ziherereye? Niki kintu wababwira muri uyu mwanya, dore ko bazakumva binyuze kuri Sangwa TV Show? Nabwira bene wacu abamwe ese mu zose ziri hirya no hino, ngira ngo urabona yuko aka karere kacu k'uburasirazuba ni ubwicanyi bwadutse, ni ubwicanyi bwateguwe kugira ngo guhonya abavuye ikinyabacana. Wagenda aho yijajare nuko abantu bajya hamwe, bakajya hamwe kugira ngo bamagane, bamenyeshe isi yose yuko iri ubwoko ririko riraba muri aka karere. Murazi yuko kuva 1993 muri 2015 muri Kongo byafashe, utibagiye 9 na Rwanda, urubose n'isemba bwo gusa. Rero yumvira yuko abantu bojamo bakamagana ibi bintu kugira ngo uyu muzi daimoni mbi yateye ihagarare, kuko iwabo w'umuntu komera kose nta muntu yaba mahanga, ariko iwabo w'umuntu gakondo aho azora. Rero twajya hamwe, ntihagire ugira sida bibazwa, haguruke kugira ngo ibintu bihagarare muri aka karere kacu. Perezida, Imana iguha umugisha, reka tugushimire cyane kubw'akanya uhaye Sangwa TV Show uyu munsi. Murakoze cyane, kandi Imana irinde cyane ku rugamba kugira ngo Imana izabashitse ego mu Arakoze cyane Perezida w'inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe. Muratwiza kutwihanganira kubw'amajwi atarameze neza, ni network zaho zitari zimeze neza.
Kuvuga amakuru dukesha igihe ubwo impunzi z'imahama zigaragambyaga zari zitwaje ibyapa zinaririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abahema bo mu ntara ya Ituri. Impunzi kandi ziramagana uruhare rw'ibihugu by'u Burundi, Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania muri buriya bwicanyi nyuma yo kohereza muri Kongo ingabo zo guha umusada FARDC. Mwakoze cyane mwese abari bakurikiye Sangwa TV show, dushimire kandi cyane Lorenzo wari uri ku buhanga bw'amashusho ndetse na DJ Cyusa wari uri ku buhanga bw'amajwi. Mwakoze rero kandi nanone dushimire n'impunzi zagaragaje uruhare rwazo muri ibi bikorwa byo kwigaragambya bitandukanye. Abakunzi bacu rero, amakuru nk'aya ngaya mu by'ukuri nakagaruka kuri Sangwa TV show. Mugire ibihe byiza.